Okay, so we are back. Wrapping up. NCBFia Mankwa Tamaklo ebe wrap up Badwam Eddie Amaye Obekwa Kujina GIJ now on the one Eddie Nkomo. Mrs. Asabia Amatefiu or Royal House Chapel Udiwa Woda and happy birthday and Nkomo. Kowu Nami Adma, the train is on Friday, Saturday, Sunday, Monday, multimedia on but multi-TV for and I'm on na year 2 na dey empower na yekoye wono moko Eastern Regional enya multi-TV eye president ewa na Eastern Regional president ewa na say yeah Felix Agbanyaga yeah correct and Edward Mafon so organizer yeah hey but me be one me dey body ni easy but me safe bibia come on you dey man official president na obekasa o multi-TV dey yekoye eye be pono so wono we promise so the whole baby to good ampaye twa good ye be yen sem ho e kire say afie the mobile clinic nyina e ba ho ye ba be yedwuma omo a omo decoders asese omo mo problems nkitenkiten e be bus stand ni ya solve nkrofo problems bi omo obi a onu so problem bi aba multi TV entra fie nkan basa oben ya how bi a wo bia no e be try say be hwe ne aso anu ama right see mobile clinic na de mo ye ne say wa wo sinto bia wo multi TV no no fabra na o won hihye ho ma me sure say mo be wo mia bia ipa be hu easy wo na wo organize you nti me hu de president say ye be wo Obomi High Street stand number ko be wo ana price runabout so stand so be wo okay na no so ye wi a e be imrante woni be esi abonten a o me hye yeah o me hye asesode wo yes ana bi su kura ID card okay ebe ya asesode say ofri multi TV say be obi nko fan bo say mre okay me das organizer una wa president take say there's a president Judy say bibia e form you okay o bibia in order bibia is in order okay nti ka boy enkomo kakra ne ye on say ye connect yan ka ya branding no bo say kunkum bragia abi eda ho ya announce wo how bi a entina say ma kwa opportunity ye ntwemu nko ansa be say na me decoder I say bra e wo say sisama wa ye beju kakra bi because of festival no ndi ye be say we say discount 50%. Wow check kakra bi ne ma decoder na foforo ye be ko susu ama wow 2 years warranty I see remote bra ye be ma bi ye beju kakra bi ne ama foforo enti ko we style there obia make sure say wo problem of decoder we be take opportunity way etwemu ade sa afeda na we be say hu yen I see nti enei purposely ne say ye ma eye nkitahudi ani mu de ye ko ben na fe how bia mo wo no twe ben ye ntwe mem na mo hwe sa ha no e be na san she mo di she ni me no ka say kra ampo grounds ye okay bibia in order anya fi ase pe ebu aketem edru ho no ti train mo di ka gina we bia na mo gina emia bibiri ye be gina obunsu ba ye ndie ko wufo na kasa target no because ko wunu se na ye mini ko wunu se ye be se multi TV mbada mo wadi se mabako no I see ti wo fault bia dia tweben ne solve ma ebu okra juice ka ye nje hwe kra ampo wo kunkum bag bia so hwe a tweben ye manager fe ma hwe well intinyame ye adoma efiada ana ne memenda ana ne kwese de nyina mo be ko obi pono so na juada no mo asa ne be pono juada ne be sane aba ye wo advantage take a 50% discount no you taking from Friday Saturday Sunday be person me to decoder from nya biato simple ai oba benya bi uto ya ye bokwa ye ko boma odano na anya se dano na utuchi aka na edi wochi akoboma okay but there be am person mo boy kakare say ne you say yankase nipa boni for de ba kwawu no o ko du ho na afi obi free bia si sadrian bia si mi so mi adwuma multi TV na afi obe hard nti asesode no bi ni de ewo won apart from we a obehye because wa asesode ye wata de kama syndicated capital ma say multi TV so a the sound multi TV asesode ekutawo ese o timi da na ki eno ne da okum na say na o timi agini pa na so nhye atare no krampo no se fiata no kra we da ne komu a eno che say we adwuma ho by end a friends mobile clinic ne die yekita van and kasa wa hu van na hu abi hu bragia okay ana ye boya announce
Okay. Yeah, yeah, both the road. No, chebe and the solve problem. President, remember say show can be show mo. Na fi MPJ mo. Yo. Yes, so yeah, Baba do near preparation idea cocoa no. Inti members na mo won cocoa baby obi a opeso be boy bia e be stress mo we pie aba kan ho na etimi adoso amadwuma na so ani. Inti no e be stress o chena no time a ya hye no mo nyina no omu ni so ni nhia ne storm ko enko boy dwuma. Organizer also ti unko for no mo ko gym mo show. Oh, we never catch one say. On say they be able to rule about original decoders. When obi emphasis am online. Yes. Chimben the correct decoder NCA approve ebe chiro say but your decoder way na original we use a eja entimi to fie. O decoder ni bi wo ha because of power unity etimi ma eja den eto fie onum. Se ebe chiro originality of the decoders na system ni no. No one got to ni answer say den okoto. Sika wan edin ebe ya say obeti bi a 2 point something akoto decoder. Na fi be 6 months na say enya so no mka say na motive decoder ni fake ones abi system no blame multi TV no more free nso ni enum ba bia decoder ni free. Tell so ya dey no so am taking am fan chere papa no difference between the original multi TV and yeah they are accredited boxes near a syndicated capital quality no and a strong technology also decoded as so more vision pass at now no strong in any quality in our system no joni pa no koto ade ahwe de Ghana anse so de wo kokromoti ni tale ho eno na your original say ni una koto different box business na wo ka say your ma remote wo buy your officer ye nya pass kra ma ho all right jedini Felix Medamase president the organizer multi TV enye adwuma ketwa no mo ye no nti kwa no Friday Saturday Sunday am say apart from van no amode nemu apragiane on nyina ahye so different from no sa nya akwanya beto no monko install ma 50% discount ya slash it cra nti this is one big opportunity ss odeba but make us probably the crack and the same ko wona futu ade ma mom so a omoko ko no je multi TV yempe basabasa multi TV yempe tutrasem multi TV yempe sadwam bia bo na afi obehaya adwi multi TV kan ya share so de etrom nti kan hu se ye na kwawu no esi abeti su sei na esi apampam ene de yanom bi ye bi ahwekeke ba ye na ejina aha ne ha wo hwe de otimi nchen ya so ataze onu na kasa so ataze ebem enti mo ka bi nche kwawu ade hye ni nipa ye kwawu so ama bibia akwa kama na ye betimi aka che ahwefo nyina ne se kwawu aye kwa nyina ni nyina ye adije but enije bia no ya we dey Monday beba Monday beba na so we dey Monday beba eno kwa dey oji we ni we dey Monday beba ya ko ji ni fiara sa bia Sunday sa ebedu Monday be dey yam hihie because Monday do a e ko ye o anko ye o Monday na be kire ye nyina yam bo modin say asundue ye be ye chenyina na asundue ai den aba no nya no na next year president the organizer beda mo se pass mo agibra ba nti yeso idimochi yetamochi ye kam ho bra ye fro bepon for 3 days Friday Saturday Sunday ye crossover GIJ afiama nkwata makloenti nkomodi kodiba once again Mrs. Asabia Amatefio Royal House Chapel ene ye wawoda erade nka ho yeko GIG na de abrofo ma no ye hia wo hia we mintitwi se de tie bi o mbeka ene kawadwe dwumadie wo mo so ye suafo de na so se de tie bia na suafo wo mo so de ekoso o my Ghana mu no wo mo hwe no wo mo tie enti mpense mu de na ye dwendwen ho de ye wura kofi portofi de atudwa de kane mampani mahama so e kan ye mfa blame ne ma no 2016 ntwadi a NDC di ye na afen so mampani nana dodan kwakufu ado wo de eto ministers awapa wo mo deputies nanim wo mo nya dwumadene ni nyina no ensam a kawadwe dwumadie na GIJ yaba suku dan yi mu ye ne asuafo bedi nkomo sa no so kawadwe dwumadie nyumako bia da Roma na bo ye chidom ma bia no yetimi pie monten ne ne Ghanafo ebedi nkomo na de mobile phone na ekura wo no o call Play Store na wo download 2C mobile TV a
Badwam dwumade wɔ Adom TV so wobenya bi ahwɛ bibi bia ye wɔ TV so no wobenya bi ahwɛ nti odo yes some announce so wasesa ho ebi sanso na University of Education Winneba distance education also koso den nti odwumayani uwie adwuma apasa osa suade ka ho meso ko University of Education Winneba na kotwa so bre sem wona akanso ye bebo wo no mo edin sabre de wo GIJ campus ne maba no manya menua mema ne ma kama e wo ha wo mo so e ba be kan wo no mo adwen afa kan adwen dwumadie no ho onua bra na ye ne wo ento ankomo ne so me pa bra I me say now who didn't say Philip Lawson. Philip Lawson, oh yeah, there was school. Pacho me level 300 student. Mr. Suye SRC presidential aspirant. I think I was aspiring. Oh, nyamen kan ho na time we ne. And na kawadwe dwumade wa Adom TV so mampani nana dodam kwa Akufo-Addo say deputy ministers ya pa wo mo. Womo yeso mbe ye adwuma ni yie. If you sound say 110 ministers na wapa no mo do so Ghana for kasa. Mampani atu wo mo fo so mo nya adwuma ni yie. Asem we wote no hu ne say. Me ne ji bebre asem na okan ne ho no. If say we say 110 ministers in the bebre na ka nyombe kan. Ebi say a job for the boys. Ebi mo to say it will just raise the wage bill and all that. Now so on kasa mani hu Maumu say it's needed for them to make the country move forward. If so, your promises be brave or no share. I was say on here some ministers we mom yes say jumano. Into on there nyawa can the managing papa pan. Into me so me expect say ministers we obey on jumani, especially deputies no. And no or can be managing or about loyalty. Or see loyalty in their moment in their Ghana Bekunini. That's no change so former president John Dramani Mahama so they atuja was blame ni nyina NDC form from one or say or can who be and introdie ba one mark in 2016. Would you say penny no fair or the waka be masumdua ba NDC? Ebe masumdua be braba NDC. Nyawa kan de watch say or ya umbrasini. If say enye easy say obe admit blame for mistake. Nanso ono abeka. If say nkofo bebre say obi fault nanso ono agi atum. That's what a leader should do. Enti all kind of manage papa e de asumdue bebrebe in this. Na NDC a press conference. One more chairman Orako fi port of ya kekan sem bebre. Achire mo say na Adom ne order bi die ya some kekan ye na ye hunu ya data force for ye de omo ye invisible forces na wote ho a we say ya ban na ba no abejeje no. Wo sharp ani ne kasa no ye na de okan ye no kresa. Okay, me no mint min kasa ye na mint min kasa enyen so. Any opinions they will be and I drink channel watcher and into now can the original baby soon to no kind into and the on one of it my defending and so we name no fine you won't say Delta Force issues nearby and so MPP phobia be condemning into a share say issues way better down and so yeah shame so I won't say or a politician into politicians there a kasa and we have say benya political point at any time. Inti nyawa kan de no na dwinche inti ono anim de inti okan inti min ka say nyawa kan de ya na enye that's Kan wadwe dwumade wa Adom TV so na suafo wo GIJ so kan won madwe no sha no so e free enay ekwa se de tie bia no e ba so live and colored wo Adom multimedia de na wani tua no multi TV kwa Easter market activation no so nyame ya Adom a sha said the multi TV and satellite zone e wo eastern region wo mo so e ka super dealer for no ho kwa wo mo so e ba wo se bra na beto wo multi TV digibox no e bia no achin so wo fault e wo multi TV digibox no so a ehia ne se wo be ko customer stand ho wo prior so roundabout one more pair and I say obome so high street ho wo de wura ho wo multi TV no wo problem wo ho akọ na yenya ne kama so ma ne ma bebre be ko so ho nti ya hye no so na yenhia obakọ memo akọ abado ba Adom TV Mejo so. Now we didn't say. Adwa usua. Din papa also all level say. Pacha me we dep 1. Na kan wadwen dwumadie Adom TV me sure say ya wo hwe. Pacha. Papa. Mampani na Adom kwa Akufo-Addo deputy ministers what wo for pass wo munya adwuma no for say 110 ministers in Ghana for yesi e dose dodo. Nanso nana so ogidie ene nipa no so dose enso anye bia na oyi wo nti wo munya adwuma no wote asem we no eye okay. Oh, me anije pa fi say wan kasa na say wan ka bibia ebe ma akeka omo ho a omo do adwuma ho no ma dwudwu omo ho
nanso sisi ansɛm na Ghana for ɛka sɛ 110 ministers ne dɔɔso ani sɛ no so mutumi bɔ mbɔde na yɛ adwuma ne yi a ɛna bɛma yɛn Ghana for sɛ kɔma bɛto yɛ yɛm sɛ o ebia ministers na ɔfa yɛ na aboa yɛ nyinaa nanso sɛ ɔmo wentu ɔmo saa efutuo na sɛ ɔmo kɔtena na ɔmo yɛ de ɔmo pɛ de a obi abɛka sɛ aha sɛ yɛ kan yɛ ɛyɛ job for the boys ampa ntimi dɛm gidi sɛ ɛyɛ pa former president said 2016 NDC election no mulusu ye no yemfa blame ni nyina ama no wo hwa de asomdwe beba NDC and a yes so kan sa oh media enye mame efi sɛ so ɔgye blame ni man ho chairman gye blame ni man ho obi agye blame ni man ho de besi enye esi sisi de hwe no so bɛka bo ma yɛ baako ɔmo ayɛ ɔmo adwen baako na abatu ebedi yɛ ni ma yɛbɛsan ba no ɔmo nya bɛbɔ baako no mehu de nti a ɛmo ɔmo di ntwo ɛwɔ abatu onim na sɛ de ɛbɛyɛ ɔmo bɛsan di nkunim ɛwɔ afi abatu ɛbɛba ne mu bi NDC chairman Ora Kofi Portofin so or say Nanado ne kasa na tutra sama na bia wo susu so ye or die be die sansam no and no can who be invisible forces for no ye hunu data force for no sana wo no na ye oh data forces ndi omo ye ne de enye nanso de owura potu for e kan me ne na nya adwe fi se mre bi ono so ye press conference a omo nyina de ko jan abubu omuti aya no so kire se ebia bibiboni bi wo hono ma ebia omo so munya yanka omo bedi ena me hu ni se political talk titi ono opposition enti kwan bi obefa so no so beba aban mu biem no eno ana oye no we no hu ni normal me hu ni se normal obi abeka ne de se NPP na wo position se si anka omo so mbeka saa ena se omo no mo opposition ti no obi abeka ne de eno ano no kan wadwen waka na adwen ti wo ne nya adwen a wo so no waba ha jeje na so abeka wadwen se no so say Springbok College won so boy achieve don papa ene ye ye Kawadri Jumedi no Ebro Madina Race Junction wo Glory Oil Filling Station na chief 0249 1010 12 0249 1010 12 na no more enkasa odo yemo akwa abado badum TV yeah Kawadri simple kra na do two deputy ministers na for adwuma no wo munye ne yie sa na hu no eno ano no be ma ye mampanyin wo hwe senia o tutu nanamo eye ni niam na won se na ni abrese o man na atete aprase no obesiesie no aye ni yie nti afutuo no de aba emrepa mu pa na yenso egidi se asoafo no ebefa na sopam na omo abo adwuma ma baabi a omampanyin pese Ghana kokodru no akodru ama ye nyina yenso ye ho atoye yada se na nipa no do so panti na mse be na bako na eja yakoyanim odo yemo akwa abado badum TV ye nwa na wudi ne de say fema afiejiwa papa bi afia papa bi nti echna ye oda echna ye meda papa panti de na abedi da na sa ye Easter Friday oh medi ni pa na mama mo say Easter no so medi obedi na fan ye de no boko nkodi obi ahwe medi hwe eno ano no osuani wo GIJ ete say nyame adom usua de ye pa e de na pesa wo free ha wo be ye sentroni papa pa ho utimi kyerɛ kama pa na utimi kan so mitimi kenkan so o kan de ahitwi ana brofo me kan twi ne brofo nyina ya sure say twi no utimi kan papa pa me kan ni ba udi ne de pa enti no me ya sure so wo pesa wo ye journalist de akoso o man mu bia no wote eno aso for deputy ahodo be 50 mampani age won matum watu won mofo say adwuma no wo munye ne yie fi say nkrofo kasaye say a dose no say job for the boys and why you know afutuo we mampani de maye no ohwe ana kwan so na de na obeka unse de o mampani kan na kwai say eja na o de ejapade bi hye ne mansa na waka che mu say ejapade we de mu hwe so yie na dache ebebo baba faso e de amamo nti no waka che mu a ne kwan a so dikan esan say de adwuma hye onsa se panyin bedi oman dodo se Ghana enima e wo so ye adwuma na wo ye ne yie esan say nipa bebrebe ye dɔɔso nanso nko an ye hu ina mampanyin de adwuma hye onsa nti e wo say umia wani na osoma no ye oman no ko mampanyin hu na mo ye oman no ti na esi amanyo nti munye oman no na enye fe no kan mampani John Dramani Mahama say 2016 NDC mfa blame ne ma no waka hu no omudi entwo no wo ha ye kasa ye a waka ye be ma akomatɔye mu aba NDC oka me madwin mu na ye esan se obi e ka na adwin na we na di we bai na we ni we bai na panyin su dwe matemante nti na ogitum se ane me esan se ona na di omanim nti ogitum na oka se ampa me ka ho e na we nyina ba ya etwa se oka de mu adin de mu omko na de aka no mom na wo se amanyoko NDC aka no mo bo ho ba nti oka odika afia da se manya me nua ba konso e wa ha odo oponi efo asi na watwi makeup na wana aye ya na me pa chawa me na me ada da chi wo person ye makeup artist pa cha debi na also what level say me pa cha mo dip 1 dip 1 ne de diploma 1 na
Much so. Hey, I brought for some dip one. Ya papa, na young share Mampani, Dada John Dramani Mahama. Or see, I'm fabling in 2016 NDC in Kugua one more idea. Oh, okay. Me jitum ni dia wakano cause oye leader. He was the leader of the National Democratic Congress. And I opese asumdwe banti. We kase we na ye, but oye leader no pese asumdwe banti no waji atumo. Inse waji atumo dia good se waji. No kwanswa no. NDC chairman of Kofi Port Officer Nanado ne all die be dying sembi okanye. And a nanya suntia a data force for let me borrow quarter equayi and crofobia free baby invisible forces who are we say yaba naba into yaji from some or saka say ya a year na the penina kind so a no one as an etie set man pennies anote. Me pasho me jidi say CCA NDC war opposition and all possible best say back to power. In some of Mubeka, a bema in Crawford, I get convinced, no, and no Mubeka. Into can't just is a political talk, or can't say your bay or Benya and Crawford attention to what is saying, but I don't think it's right, so can't say anyway. That is my peace of mind. Kawadre no, Adoba Kawadre na Yankoya and Mijidi said the Kenya what also what the point and I say, the point. And the point for more room. What's a Kawadre na Yanshe? To me, me when say, man penny future no the deputy ministers no, because answer na beba no, nkrofo ke kan sem bebre, se ministers bebre awa fe nyina, we nyina ti se bia nkrofo mo aboa se party ni beba pa no, enti na ebi o pe position dia momu, enti se omo ba na so to omo fo na omo ye adwuma na o so omo ye na, nkrofo be hu se o se na enye se bia adwuma no pe e dia momu keke. Na emom na adwuma no mba so mo ba be no report of Idiano so kan ye na